Acan. Tepangkeun wastapun Rahma Giska. Wastapun si mana? Wastapun di anu yang marah. Arurang bade ngapog kegiatan arurang Selama di Jogja selama 4 hari 3 hari ya. 4 hari ya, 4 hari. di Jogja. Terus Kalau udah nonton, like, subscribe, pokoknya ya komen di bawah komen ya komen. Jujur ini sadayana. Patepang deui sareng arurang sarana. Ayeuna arurang nuju istirahat ya. menuju di tempat kangge istirahat sholat isya sareng maghrib. Pokoknya tong hilap nonton channel kami ya di Alpo Bravo. Di dinten pertama. Dinten pertama ya. Aruran teh barogo di mobil. Ayaan atau napi suasana di tempat kangge istirahat di istirahat bus. Wah, pilu bisa tuh barudak semaja. Barudak. Sudah. Dadah. Wilujeng anjing sadayana. Sugeng rawuh. Wilujeng sumpi. Bahasa Jawana sugeng rawuh. Ayeuna urang nuju di Rumah makan Lemah Hondong. Bade naon ya? Bade tuang ya? Bade jajan. Bade tuang. Iya teh dinten kahiji di Jogja. Dan hiji ya teh. Ini masih panjang perjalanan anak. Kita pastikannya iya acara. Terus ikuti arurang piluan. Oke. Nah, iya teh suasana waktu senjing di Lemah Legok Resto. Sugeng rawuh. Jenuh. Wow. Ini dia. Oh, bunga palsu. Di tempat uang. Ya, baru orang pada lebat ke Legok Resto. Video itu video hey. Oh. Aku paling cantik. Hey. Nah. Aku paling gelis. Wah, iya no iya. Kira-kira. Wow. Ina menuju jalan-jalannya yang tinggal. Legok Resto. Duduk. Wow. Sumpah guys, enak banget tau gak? Enak banget. Kita nu di kacamata. Ayeuna di dia. Wow. Ya korban busnya. Korban bus. Kamarnya iya. Ya orang nyantai. Hai. Wow. Sampurasun. Sareng arurang di tebing breksi Di Yogyakarta. tuh nya hayanan Kayak anak tuh. tuh guys. Yuk kita jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan guys. Kita lihat-lihat ya, kita lagi observasi nih. Muter-muter ke sini. Guys, bagus. Tadi kan dua mangga, ada yang mangga. Jadi spot yang paling bagus Naik jeep, kayaknya saksikan
Silakan. Silakan untuk berpencar. Silakan untuk berpencar. Silakan berfoto-foto. Di kamera. Di kamera. Apa tadi ngomong Arurang bade ngurilingan tebing breksi Bade ninggalan pemandangan anu aya iya teh ceritana teh tebing breksi teh nyata tebing anu isina teh batu kapur breksi. Nah tebing breksi ya teh baheulana teh penambangan terus aya nama jadikan kawasan pelestarian objek wisata. Nah iya penambangan hei wah tinggal ayeuna Rura bakal naikkan tangga nate tina kapur breksi alias batu. ya kapur breksi batu kapur breksi. Nah iya iya cepat. Wow, ini banget nih sangat melelahkan guys, sangat capek. Capek pisan. Wah, aya sesuatu anu menariknya. Iya teh. Kumaha kamera depan tapi iya teh kan tandus gersang, tapi di ditu aya pemandangan tuh, pohon naon itu tuh, bunga sakura. danau. Oh itu tuh yang foto-fotoan. Hai, sekarang kita lagi naik jeep ya. Hai, mak Arurang. Menuju naik jeep ya. Tuh. Hai. Woi. Anu jempil. Iya. Itu. Sasa. Oke. Saya bisa nih. Arunan teh nuju di Candi Ijo. Yeay. Keren. Itu tebing breksi, ayeuna teh urang teh angkat bade ka Candi Ijo. Jo. Tuh lihat tuh. Arurang tadi ge ka dieu teh naik tour jeep. Ya, jeep. Ya. Coba tinggalnya uang kaluhur. Kita naik ke kita naik kaluhur. Naik kaluhur. Capek. Tuh, Candi Ijo. Hei, sampurasun. Abi tamu. Nah, ayeuna Tadi atas nugi ka tadi lurang bade angkat ke Malioboro. Jadi jalan-jalan wengi di Malioboro. Aya acara sakarantenan. Pokoknya ikuti we nya. biar lurang sampai tamat. Pokoknya dia nya aya itu teh ganteng. Hanes toko kopi terkenal atau Starbucks kopi. Tuh, wow. Itu dia.
Dadah. Wilujeng enji sadayana. Tina teh Alurang. Orang nembe bade makan ke bawah. pada sarapan. Ayeuna teh teh nuju di hotel. Cakap emang. Nih kamar kita, maaf ya nggak dari kemarin soalnya kita capek banget. Ayeuna urang pada sarapan heula. Ayo. Oh, dadah ayo. Udah. Kunci lah. Cakap yang ningali pemandangan. Hotel na. Gratis ya. Nggak tambah Naik lah. nih. Ayo. Yuk, Cia. santai semua. Tutup. Cua. Kita wow, ada orang naik lift. Terus. Kita trio. You. Cia. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Sampurasun. Wilujeng sonten sadayana. Ayeuna Harurang menuju aya di mana? Candi Borobudur. Tak sana betat tapi nembe di gerbang lah. Ya suasana Di Candi caket gerbang. Candi Borobudur.